নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি কেইদিন আগত মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ। আপোনালোকে দেখিব পাইছিলে এই ঠাইখিনিৰে এটা ভিডিঅ' মই জেনেৰেট কৰিছিলোঁ, যোনটো ভিডিঅ'ত এটা বান্দৰ গৈ আছিল বা বান্দৰটোৱে কথাবিলাক এক্সপ্লেইন কৰিছিল, ঘৰ দেখাই পেলাই আৰু এখন চাহ বাগান দেখাইছিল আৰু লগতে এটা পুখুৰী আপোনালোকে দেখিব পাইছে। এইডোখৰ ঠাই আছে আৰু কলবাৰী আমি প্ৰথম পুখুৰীটো চাই লওঁ, তাৰ পৰা ইয়াৰ ভিডিঅ' কেনেদৰে জেনেৰেট কৰি আমি শিকিম বাৰু। ওপৰত থকা ভিডিঅ'টো আৰু তলৰ ভিডিঅ'টো ভালদৰে মন কৰিব। ওপৰত থকা ভিডিঅ'টোৰ AI জেনেৰেট হয় আৰু তলত থকাটোৰ ৰিয়েল হয়। এই চিনটোৰ বা এই ক্লিপটোৰ শেষ হোৱাৰ পাছতে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। তো আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই ঠিক এনেধৰণে লিখি লৈছোঁ, আপোনালোকে এনেধৰণে লিখি ল'ব, বা মই কি কি কৰিছোঁ, ক'ত ক্লিক কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালদৰে চাই যাওক। মই আৰু আগলৈ বিশেষ একো নকওঁ। पलकों की नमी कोई वजह नहीं मांगती, रात भर की चुप्पियां बातें बहुत कह जाती। टूटी सी है सांसें नाम तुम्हारा लेती, राहों पर जो ख्वाब थे धूल बन के रह जाती। वादों की रोशनी हाथों से फिसलती रही, खाली हवाओं जैसी मुट्ठी से निकलती रही। मैंने जो दिल रखा सच की तरह दरमिया, तुमने बस इतना किया खुद से ही अलगती रही। रूठी सी ये जिंदगी मेरी तरफ देखती नहीं, जितना भी मैं बोलूं एक भी बात लिखती नहीं। इन सांसों के सफों पर तुम थे लिखे, अब हर लफ्ज मिटता है, स्याही भी रुकती नहीं। सोचा था थम जाएगी ये पत्थरों की घड़ियां, सुनहरे से कल पे खिल उठेंगी कड़ियां। दिल ने जो रंग भरे तुम थे ले लिए, अब तुमने बेरंगी कर दी सारी वही लकीरें। यादों के इस नगर में तुम आज भी बसे हो, आंखें जो बंद करूं हर मोड़ पर खड़े हो। फिर भी जो दिल कहे चलना मुझे अकेला, तुमसे सवाल अब भी क्यों दूर इतने खड़े हो। रूठी सी जिंदगी मेरी तरफ झुकती नहीं, सारे सबक के बाद भी এনেধৰণৰ ভিডিঅ' চাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। नाम तुम